Чываш халыхен кывар черелі поэчі шеш пілмеші журалнырампа кышал шершерім жыл жидет. Шавнамай республикара гынамарун тулашын жете курымлы үшсем тымапалартна. Поэзи классикен тыван ялінче вара шавра шула халлана үшсен шулталыке учылчы. Шешпелзем хонасыне яланах тарават. Халық килзехтаныран кунды сукмаксене шулла шерем бусмаст, хелле юрлартмаст. Чаплы совожын сүнми поэзине тивешлибе хаклаганзем урухла бурынма пулдараймашша. Шешпелмишибе жихынны кашни ябалана типтерлі упрат ял еш. Музейра классикын кіске күншулебе балашны хыщын кашни жинныны жинже тыван халыға ытларах юратма булышаган ворлыға гынать. Үрі жинна вара ішне гура хаклашы. Ялды культура жүрденже хизеплі хыназене савынышлы уяв кетірі. Кунда шешпелмиші яжілі премий лауреатжызем, поэзии сывлыжебе хыватланаганзем бұхынжеш. Тіл бұлыра вилімсір классикын күнжілне тіпчезе шак ялжын пызығышсем дуны жінзене числарыш. Малданах чаваш халықын паянхи улыбы, филология слылығызен кандидажы Виталий Станьял шешпел ялін хизеплі гражданине яда тивіш бүлжі. Епе хал шешпіл ялышын ипылды керек шта жетсенде, шешпіл ялышын желман ұрызым аққалан басылда бұр мұқтанма, ұрлама, лайхінде хизеплеме пұлдарадып. Шак хизепле ятпа тебір жинна. Шубашкарды шешпелмиші балыкен авторне Алексей Майраслова числама ежынна. Вуны жулгая лақ бұрнышран уйрылны скульптор яджебе қадырлене барнене, унын тыванезем. Тывай райыненже еніш нарвашра бұрынаганзем дейвешіріш. Ман аттен пич жінде, Майрасов Алексей Петрович, валчынақта пиде пызык эштуны шешпіл ялылышын тезесінде юрат Чуваш республики жінде. Паян хикунынде республикари иге мұнашлы яла бірлештерет. Туслық кебереде хывырмырде зашлат прендет. Маллада пиде туслы бұрынзай бірлет шиднизм двасчы. Уява бұқыннызем шак пархадарлы же курса хыйзене тада делейлерек туят көрдеріш. Шағынбек Виталий Станьяла хизепле ял гражданин ятне бани бире яла тада малалла адаланма болужай. Савынадыр. Савынат бар, мұқтанат бар темелде. Ялын хизепле жиннізем шешпелмишин шыршылхи юбилейне қадырлензе чилай пархадарлы эштуна. Халі візем ұры бұшарыва тебір худ чертсе шәне тіллевзембе бұрынашы. Шутлады бебе республика бұштығызем. Шак шидес юбилея пызык бұрына құрза, шаржирін білік шылдыларыне. Шакынде комплекса тадата шинетсе, күнда пәдім тенжері чавашсем күнамар үті қалықсен де, келзе, курза, савынза, чавашсен бойне, чавашсен халне кыдартма центрді баса шанас келетмен. Анавали музея шенерен, шене музея думалла. Ялда кирлі нумайсен шенерен думалла. Күнда туристсем гізе дыраган пызык комплекс думалла. Ана думамай бұл. Сендервірі енже, Андриан, вырнезем паллы бұлтшыр. Күнда шешпіл вырнезем шуржыренже, едіріне давражынже, хызенне дупчыр, шымыржы батыр елінже, хызен батырзем бұл, шау центрзем, кирлі, ана тума пұлдармала. Унзырын, ебір, халық шу жебе, ұпранзай уламаспыр. Классик яжылы фонд ердюжи Валерий Тургайбара школа жезем хушинже чилай шул иртіне шешпілгівай жезем поэзия фестивальне кышал тебіргут чертсе дыратма жандаржы. Халық ыйдать, халық манзагайман, шешпіл квайтне, Чаваша чизем валли, поэзияне юрадыганзем валли, кыжалда иртермешкін, ибірна иртерет бар. Она валли перін пәдімбек бұр, халық кымылы бұр, пұлдарулы чаваша чизем бұр берін, шеспілі юратны бұр, шеспілі поэзия бұр, правительствора чаваш халықне хизеплегензем, ырызунаганзем бұр, шамбада пұрды бұр берін, үті ғамырдан келейді. Чаваш енгаларым валли Алексей Енейкин, Екатерина Янгалакова.